đi tới đây đến ở qua cái phòng phòng này tụi mình đang ở xe đó thì nó rất là khó tâm khá thôi mình bung đó vậy cái nào không nó thuộc thì đấy nó tụi nào đó qua lại đi phòng phải đi rồi bay cái tụi nó ngon dàn con dàn cho nắng bong còn là cho nên giờ mình bọc bền lẽ khỏi dính tới trong trai nó muốn ở hiện cần chuyển tên mi lỗ ngọc tòa trong hiện trong trai nè in thấy lần chuộc đó này ngọc không là muốn khen thật chứ trong trai nó muốn cần mong đó này để ra tôi cần coi thử rồi nó của lại cũng không nhớ cần suốt chân rồi này yan kan tlan trana rồi sorry ahan na mà sẽ công cho là hộ khóc mày real bol ho pai na chen ma set der do khóc mày yan kan ma lo ka han real lei bul bazar thenga real lei tlan don che tôi lấy bút lóc ở khăn GoPro khăn này record đủ tất lâu thôi ạ cho nên khăn NFL chuông in chuyện tiền mình đâu chẳng sẵn rất to chuyện tại ngả rất là ngay thôi nói là hiện tùy cô lu mà thì nay thì tùy cô lu cho你抽được tổ mấy là khen chân cho你mấy hả mà chán hậu chân bất chánถ้ามันเป็นมาแล้วlampang dari nama kian gear truck na lampang video lang thế ta kian kung ko lemo gear ka shift dan le up shift le down shift dan en thế ya ta kian ang tiang che nge engine brake te ka pana ang tiang che nge kung ma zer kian gear ka truck ti vela en thế bokani chuan tui khur lu chu hian khua lai tak chu ka thleng chawa thian te mong phe lang ta
về heo hay chữ mới gì đâu về khô là bắt tắm tờ về tu trap này à masa anal lu tuk lo hello chu kong sia de mata anal lo ni setting ko chung tu trap tunan tlan na kong ang hi grip an nei thadu lo kho mai metal rod hi zir ina in plastara lei pai votina in plastara chu jang chon grip an nei lo du khop mai brake deu thu ta te pot tol du viau ka bike hi RC 200 tania e bike hi Mizoram konga chon khal nuam ka te khop mai gear ratio tika Mizoram konga mila RTR apache RTR 180 kalau nei ve ko thina kha Mizoram kong mil kalau ti ve thin khania amai ro chu KTM RC 200 kan nei chinai chon kha chu a chok zero khop mai chuan ka bike ki tuna hian kan tlan mek na hi tui rial pan khan an chuk chan chara tuna kan chho le mileage hi 40 ti bor vele la ni kan malo ka son hotel cho kan ei don ni kan hotel cho in dur lampang kan pan me ka ngari la tram to khop mai sedeng bazar kan nga kan ya hotel an cho kan ei don choi khama yan rolling lam kan pan me hal don ni cho cái này kama cho cái này tròn đòn chuyện camera pakata problem om tat kan dinga kan check lo kang chuan chu ti chungin kan thian te hi tian video an lo la pa don ni nung ber ron tla ni AP a check zawa kan tla nang min tlan san le ta vak mai le char char mai ngo lai kong hit te sia aqual neu hi blind curve ang hit tam phian le nga la phim ko rangai ten kho lo hu do bong nen brake tlang zat te po lo om do ma sa phim ko takin kan tla nang bike ki kan fak lok tang ai bike ki ka lei don khan KTM Duke 250 nen khan amana khan en ang deuh renga
khơi gió nghe trả gió cắn thì shit thiềm har độ khóc mày á Duke 250 khá slipper clutch thế lâu nha tin power thế lâu sang gió bốc nền chăn ôm gió kéo mày mà rồi chú cái full fairing này hi cả ngày na thế mà bay khăn bộ đều là ngày chỉ hi mai mình mai hiền R15 V2 cái này đó chụp qua chụp cả ngày na khó mày R15 V2 trong RC200 ha hẳn xuân chú cắn bọc trả độ khó mày mai rồi chú nhật channel nol anh đi Duke 250 nên hiền hẳn compare ít tay là Duke 250 chú power chú trả khó mày power hi RPM 60 bor vela chẳng hạn rồi chuộc thuốc ta mai rồi chú có chuông ấy rồi chú RC khá là nuông cái gì cả gear ratio hi mana nuông mà then gear hi 6 gear pun ai rồi có chuông ở hiện thế mà thổi được cho nó tàn par thấy nè gear hi liền ang reng khop mấy top speed hi baka pay vela ka tlan to na 134 ania chuai chak chuna tlan thei lo hrim ka bai ke chu R15 V2 ro ka chu 136 nge 37 kha na tlan theya si sang jok si kha top speed ro niam tlat mai ro chu low le mid hi kan man tangkai racer ni lo chuan kan man tangkai ania chu bang chuan low le mid ta hena tha ema bike khal nuam ka ti tak ani he bike ki chuan Duke 250 bok kha han soi le tai la suspension ne ro chu a tha jok ka ti mai ro chu a gear ratio bera hi tan monin Duke 250 chu an nuam lo tat mi te mong pe po ka mu pata te ka chuan ka tlan fal ta lo deu mai ro chu nung bera ka tlan R15 V2 that le na deu pakhat chu kong hu le kong bera le dia kang chi hian a khal tu hi bai ka khal to min la vo per ne per tuna RC200 ang chi chu nung lam ke ni ron vo ber boka ma lam ke ni ron the ber boka kan ber vel vek zal ma hei poi thla khop mai scooty te ni lo chuan bike a ke bol that deuh phe chen ber all view ni ei ka bike po hi ma tlan te na mi ron the na ki kan monga ber tha view ni en ta lang mai baka hen jacket zong nen ber tha deuh khop mai helmet visor te po trial truck me bike chen kan soi ta sa R15 V2 kha RPM 7 le 8 ti borvel a hian ron te deuh tok hi ama chu R15 kha 150cc nia 16.8 horsepower nia bike chak tak ani lem lowa chuwang chuan du khop lo na du train khop mai abekin ma me te han le pel don hian a torque tu angin nei tha tok lo thina ki ma bi ka chuan RC200 ro hi chu R15 u tin soi tai la chu tiang ani wang chuan R15 a power du khop lo na ang kha ki ma bi ka chuan kan du ang tok power mi ron pe chuwangin a tha ka ti khop mai he bike chu lai kong chu vaduk thadu par ve kong ro poka nom khop mai a koi ta po ul lem lo cái này group ride hầu hi thì han kan ride hawa amai ra chu kan riding skills te in kan level line ang lo hlam khop maya then chu tlan thei tak te
chen chu nal ta po khal thiam em tu nang kong hua ta po tlan thiam tak te no ama ro chu chen khate ro chu an hu le ka tlan hei thei lo tlan ngam lo ang chi te kan ama en po ni se film khur tha film khur hi number 1 da a thabera kan thiam lo mo film khur tluk hi om lo ni ke hi abikin ka tlan chakhian ka film khur a ko concentrate boka tlan lai chon earphone ngai thak te kat ti du lem lo a chan chu kan sense jing a hen kan beng hi tel ta ni benga ridang lampang ridang lo rik chuan kan thuaka thil dang kha tela concentration kha ti boi thina chuwang chuan bike etia zoi mo nga tlan ni lawa tlema han tlan deuh hleka ngai hi chuan earphone ni ka mang du lo ani tuna ka tire man hi amalama MRF FX1 100/80 ania Yamaha FZ stock tire khan yen ka ria chuan emi ka bike ki a stock tire size hi 110 ania tuna hian 100 in a aya hlai lo hretin ka hmanga a chan chu 110 ka man khan a sir hi man lo hi a chicken strip an tia khatiang kha a oma a chuang liam mai baka khang a luk sa te pon nal lawa tin a stock tire ai khan FX1 hi ni a tha ka ti jok chuan a hnung lama hian MRF tho Master X 140/70 nin ka ria chu ka manga a main Metzeler Sportec M5 ka manga hnung lama hian thakop maya engang pon han on puila atol thadu lo khop mai man nget khop mai amai ro chu ral chak viau mai kilometer sangli le zali bel bak ka mang lo hnunga hian chuan tuna Master X ero hi chu ref C1 nen khana ain ang viau amai ro chu kong hua hian a thazoken ka ria tayar traber chu nilo mai ro chu aman te ngai to le atlo lampang te ngai to chuan he tayar hi kala mang ngai lawa MRF tayar hi kalo man to thin te ang thawin tlo pa ngai ve tak ani chu karenga ten ama hi medium compound lek soft lampang leuh lek nen ka ria Metzeler te ang chuna soft lo chuan a grip te po hi a that ho khat viau helai kong hi ai asir kan muang hian metal chin lo bak hi widening an ti don nge ni tlem kutnu chu oma hei widening han ti sen chuan a zi om via bang a kong hi a te khop mai car pani hanin pel don pon a te lem lek ani truck lena ran tlan phei chuan khat thei mup ma chuang chuan helai a han widening hi han ti zo sena kong hi zi om le via bang point kan right na kho chu zing lama sur de tuk amai ro chu hei kan tlan na kho hi a khulo ve thunga kong khuda wa tlan ni nom do tuna kan ma tlan te po so themen ro lai tuna khulek leka a hu lai tlan hi nom ma do zo ka mani amai ro chu a hu le do zo na le boxia kan tlan na khilai a then an huwa then an hu lo lai ki a hu lai ka chu tlan an noma a hu lo lai ro ka chu a khu deu
irin hi kan thleng trap a kan hma lawkah sawn a awm tawh ani